Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa bhenzi. Lokhu ngikulethela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke ngingakuphotheli ezindaweni njengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje ngilethele-ke udaba-ke olushaqisa-ke ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke kumbiwa ithuna kwathathwa ikhanda lenyanga eMkhuze. Kubikwa ukuthi-ke kumbiwe ithuna lenyanga uMthembu eyashona ngonyaka owedlule maqede kwatholakala isidumbu singasenakhanda emathuneni aseMange eMkhuze. Umphakathi kuthiwa ubone imoto engaziwa ebusuku emathuneni wabe usuyaqoqana wabeka amatshe emgaqweni ukuze le moto ingezukwazi ukudlula uma isihamba. Nebala yathi isijika yazithela phezu komphakathi usubalindile. Babuzwa ukuthi bebeyokwenzani, bathi bebeyogeza ethuneni likaMthembu ngokuyalelwa inyanga yimbe. Kube sekubuzwa amaphoyisa zabakhalela. Umphakathi uma usucela imvume yokumbiwa kwethuna kumasipala ejozini nasenkantolo bayithola. Nokuthe uma sekumbiwe kwatholakala ukuthi ikhanda likaMthembu kalisekho-ke sebelithathile-ke. Akwaziwa ukuthi-ke bayolenzani-ke noma-ke bebeyokhanda-ke umuthi-ke akwaziwa-ke laphana-ke. Kodwa-ke mina ngicela phansi nama-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngaloko udaba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke njengongixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizokufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.